Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwerudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Son Excellence Evariste Ndayishimiye n'ibyishimo ntangere arashimirwa bikomeye n'abaturage batuye yitwa Nyakabanda muri Cibitoki, aho rero bamuvuga ibigwi bitewe n'ibyo yakoze. Rero bikaba bibaye mu gihe igihugu cy'u Burundi gikomeje gukora ibikorwa by'iterambere bijyanye no kuba baharanira imibereho myiza y'abanyagihugu ndetse n'iterambere rusange. Akaba rero hari ibikorwa by'amajyambere biriko biragenda bikorwa binyuze muri amazi water project. Kuri ubu abanyagihugu barishimye mu buryo budasanzwe nkuko tugiye kubirabira hamwe tukaraba ingene kuri ubu bariko barashimira Son Excellence Evariste Ndayishimiye bijyanye n'ibiri kugenda ndetse n'ibiri kugenda bikorwa. Benshi bakagaragaza ko akomeje gukora ibidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Ni muziro tubane kuri page ikomeye turebe ibiri ko biragenda bitangazwa n'abanyagihugu bari muri ibi bice. Ni mu byishimo ntangere n'amashimwe atavugwa abatuye mu bice byitwa Nyakagunda mu ntara Cibitoki baravuga ko uyu munsi bazawibukira ubuzima bwose ku munsi w'amateka y'abanditseho urupapuro rushya rw'iterambere n'umutekano wibanze. Biro bikaba bibaye nyuma y'uko Son Excellence Evariste Ndayishimiye Perezida wa Repubulika y'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye uzwi ku izina rya Neva ashyize mu bikorwa isezerano yari yarahaye abaturage ryo kubaka amazi meza aturuka muri forage rigezweho. Uyu mushinga ukaba warerekejwe kandi n'ibikorwa binyuze muri gahunda yiswe amazi water project igamije kugeza amazi meza ku baturage bose b'u Burundi bitarenze mu mwaka wa 2025. Agana ku isa saa 3 za mu gitondo abaturage batangiye gukoranira ku kibanza cyaho icyo gikorwa cyabereye. Abagabo n'abagore n'abana baje bambaye imyenda isukuye kandi batwaye indobo, abandi bafite ibyo bagomba kuvomeramo bya plastique bisanzwe. Nkuko rero bigaragara ku isa 4 ku munsi w'ejo nibwo umwuka w'izishimo wari wose. Indirimbo z'amashimwe n'imbyino gakondo bizasaniye mu bigenerwa Gen.Neva, abantu bavuga bati choice du Gen.Neva yasoje rero isezerano. Abari bose bemezaga ko kuva igihugu cyabona ubuyobozi bwa Perezida Neva ibikorwa biremezo bigenda bigera ku baturage bibanze mu buryo ubutigeze bubaho mu myaka yaheze. Umwaka weze urugendo rw'akazi yarukoreye mu ntara Cibitoki. Perezida Neva yasuye abaturage bitwa Nyakagunda aho bamugaragarije ikibazo gikomeye cy'amazi. Muri icyo gihe benshi bavomaga mu nkombe z'uruzi rwa Rusizi cyangwa se mu migezi iva mu misozi, ahantu hashoboraga kuba hari umwanda n'indwara nka korera n'ibindi bitandukanye bishobora gutera n'impiswi. Perezida yumvishe amaganya yabo maze abizeza ko amazi azaza biciye muri bazabakorera forage ifite pompe zigezweho zizana amazi meza mu buryo buhoraho. Ibyo bikaba rero ari ibintu yavuze mu ijambo yavuze. Yagize ati ntabwo Umurundi akwiriye gupfa kwicwa n'inyota mu gihugu aho leta izagera hose hazaba amazi, umuriro, amashanyarazi n'amavuriro. Ibyo nibyo nshingano zacu. Uyu munsi ayo magambo yabaye ukuri aho forage yatwaye ibikorwa ry'amashanyarazi y'imirasire y'izuba ishobora kuvoma metero 80 ifite rero ubujyakuzimu bwa metero 80 izana, ndetse bubatse n'amatanka agomba kuzajya ajyamo amazi. Bikaba rero bivuga ko imiryango irenga 1200 igiye kubona amazi bitabagoye. Uko rero biriko biratangazwa kandi bikagenda bivugwa, umubyeyi w'imyaka 48 yifashishije amagambo akomeye agaragaza ibiri kuba, aho yagize ati ibi ni ibitangaza. Twajyaga tuzinduka saa 11 tujya kuvoma ku mugezi tugata igihe cyose. Abana bacu babashaga kuba batajya kwiga
bitewe n'ibiri kugenda biba. Bakaba rero bagaragaza ko bishimye mu buryo ntangere. Agaragaza rero ibyishimo ko ibi biri kugenda biba ari uburyo bwiza. Umusore rero wize iby'amashanyarazi muri lycée technique de Rugombo yagize ati forage yacu ifite systeme moderne y'imirasire y'izuba, twahuguwe n'inzobere zaje mu mushinga wa amazi water. Ubu turi twebwe tuzajya tubyitaho. Bikaba rero binyereka ko leta yacu ifite gahunda yo kutwigisha kudategera inkunga gusa, ahubwo tugahangana n'ibijyanye n'ibibazo dufite muri iki gihugu. Uyu mushinga w'amazi water project watangujwe muri 2023 kabugamije kwihutisha gahunda y'igihugu yo kugeza amazi meza ku baturage bose binyuze mu bufatanye bwa Minisiteri y'Ibidukikije n'iy'amazi ndetse n'imbaraga mu ishami ryitwa Office Burundaise de Hydraulique et Assainissement anisementi. Nkuko rero bigaragara buri forage yubakwa igendeye ku bushobozi bw'ubutaka, ijyana n'uburyo bwo kurinda imigezi n'amashanyarazi y'inkomoko. Bikorwa byose rero bikaba bikorwa bigomba kugirira inyungu abarundi. Nkuko rero bigenda bigaragara, Leonce Uwimana perezida w'isoko ryitwa Nyakagunda yagize ati ubu turi kumva neza ko amazi ari umutungo wacu twese. Iyo twumva perezida avuga ngo twese hamwe tugere ku iterambere, noneho rero ubona ko ibyo avuga ari ukuri, twese turi mu rugendo rumwe. Nkuko rero abigaragaza, akagaragaza ko ibiri gukorwa byose biri gukorwa mu rwego rw'uko leta ifite gahunda ifitanye isano n'icyerekezo 2040, aho Burundi bugamije kuba igihugu gifite abaturage bafite ubuzima bwiza, ubukungu burambye n'ibikorwa remezo bizabafasha mu iterambere ry'abaturage. Minisiteri ushinzwe ibijyanye n'amazi n'imbaraga Madame Immaculée Wayo waruhagarariye leta mu gikorwa yavuze ko iki ari ikimenyetso gikomeye cy'uko guverinoma y'u Burundi ifite gahunda yo kuba yatuma abaturage babaho neza. Yagize ati iyo amazi meza ageze ku baturage ni intambwe ikomeye mu kurwanya indwara ziterwa n'umwanda. Amazi n'ubuzima n'isuku n'iterambere, twese hamwe turi kubaka igihugu gitekanye igihe gifite abaturage bishimye. Mu butumwa yije ku rubuga rwa X, President Ndayishimiye yari yanditse agira ati choix promise de choix du gouvernement du Burundi est déterminé l'amiral concentrément les conditions de la vie des Burundaises à travers le projet Amazi Water. Nous avons ambitionné de faciliter l'accès d'eau portable pour toute la population dans une toute commune. Kabari ari ubutumwa yagize mu magambo akomeye agaragaza ko ibikorwa byose bikorwa kugira ngo abaturage babeho neza muri commune zabo. Ubu rero no byagiye biba, aho rero Nyakugunda kuri ubu ibintu bizahindutse, abagore bayishimiye iri terambere ryagezweho. Ni nuko rero dusoje banywanyi ngacu bashyikiriza amakuru atosoye yarabana n'umutekano, politiki, ubanyira makungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe dukurikiye bwa mbere fyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.